इफ्फीची कशी तयारी चालू आहे? कशा पद्धतीने होणार? हायब्रिड होणार? प्रत्यक्षात किती होणार आणि कसा? कोकणीमध्ये सांगा. मी मराठी कोंकणी इफीचो फेस्टिवल इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हो 16 जानेवारी ते 24 जानेवारी ह्या दरम्यान जाता. आतापर्यंत तयारी जाला म्हणजेच आमचे जे ऑडिटोरियम्स जाय असतात ते 7 ऑडिटोरियम्स ऑर्गनायज जातात. आयनॉक्साचो भाग फूल रिनोवेट जावन अबाउट 90% काम जाल्लें आसा. अनादर 10-15 डेज म्हणजेच सादारण 15 दिसांत भितर आमकां हे हँडओवर जातलें. आयनॉक्स हँडओवर जातलें म्हणजेच आमची कॅपॅसिटी सादारण 1250 सिटींग कॅपॅसिटी आमची तयार जातली. ताच्या भायर आमचे ओन ऑडिटोरियम 2 आसात आनी एक कला अकादमीचो म्हणून अशी ही तयारी जाल्ली आसा. आमकां ह्या वर्साक आमी मिनिमम खर्चा भितर आवटसायड व्हडल्यो एक्टिविटीज दवरचे ना. जी आर्ट पार्क आसतलो किंवा चिल्ड्रन पार्क आसतलो, ओपन एअर स्क्रिनींग आसतलें. हातूंत भितर आमी विचार करतात की तातूंत भितर खर्चाच्या दृश्टीनय कमी करपाची आनी लोकांची गर्दी वाडयनासतना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल वो कोर जे आसा ताज्यो एक्टिविटीज आसात ताच्या पुरते मर्यादीत दवरपाचे. म्हणजेच इफीचो जो मेन हे आसता की नवे प्रिमियर आनी नॉन प्रिमियर फिल्म्स आसात ताचे एक्झिबिशन म्हणजेच ताचें स्क्रिनींग जातलें आनीक हे सगळें वेवस्थीत जातलें. ऑडिटोरियमा भितर बसून एक सीट सोडून सेफ डिस्टन्सींग मेंटेन करून हे सगळे नॉर्म्स जे हेल्थाचे आसात किंवा एमएचे गायडलायन्स आसात हाचे सगळे पुरेपूर आनी काटेकोर पालन करून इफ्फी हो जातलो. आतां पर्यंत आमी अनेक टेंडर्स काडलेले आसात जे म्हणजे सिटी डेकोर आसतलो किंवा मेन डेकोर किंवा स्ट्रीट डेकोर ही जी सर्कल्स आसात ताका म्हणजे इफीचो एक माहोल जावपाक जाय. पूण त्याच बरोबर हांगा जे आर्ट कॉलेजीचें प्रदर्शन जातालें किंवा चिल्ड्रन पार्क जातालें किंवा आर्ट अशा अनेक जी दालनां आसात आवटसायड जी गोंयच्या लोकां खातीर आशिल्लीं ती आमी गोंयच्या लोकांक एकठांय हाडून ती गर्दी करपाना अशे तरेन इफ्फी जातलें. म्हणजे सादारण ते 224 फिल्म्स आसात ती स्क्रीन जातली. हातूंत भितर इंडियन पॅनोरमा आनीक इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनाक फिल्म आसतली ही सगळी तांचो आस्पाव जातलो. ताच्या भायर जे कंपोनंट्स आसात जी सेक्शन्स आसतात जी रिट्रोस्पेक्टीव आसतली किंवा बाकीच्यो ज्यो मास्टर क्लासीस आसतल्यो बाकीचे जे इंडोर जावपाचे आसात आनीक जी क्लोज सेशन जातात ती आमी चडशी वर्च्युअल घेतले म्हणजे वर्च्युअल पार्टिसिपेशन जातलें. ह्या वेळार डेलिगेट्साचे सोफार आमी रिस्ट्रिक्शन दवरिल्ली आसा 2500. आतां पर्यंत सादारण 1300-1400 डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा आनीक अर्दे अदीक पेमेंटय जाल्ले आसात. जर एखादे वेळ त्या वेळार सिच्युएशन पळोवन जर सगळे डेलिगेट्स जाल्ले आसात जाल्यार डेलिगेट्स वाडोवपाच्या बाबतींत आमचो विचार आसतलो. ते सिच्युएशन हांगाचें कोवीड सिच्युएशन गोंयचें कशें आसा ताचे प्रमाणे ऐन वेळार एखादे वेळ निर्णय जावपाक शकता. आनीक म्हाका दिसता की आमी दुसरी गजाल आसा की आयनॉक्साचें काम हे सादारण ते म्हाका दिसता 40 to 45 crores खर्च करून सरकाराक ताचो एकय रुपयाचो बुडदड न घालता आयनॉक्स ह्या कंपनीनच स्वताचें हे आमी तांचे कडेन टेंडर काडून दिल्लें आसा आनीक हें आयनॉक्साचें काम पूर्णत्वाक येता. आयज हांवें स्वता इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. ऑल ऑडिटोरियम्स आर रेडी, ऑल ऑडियो सिस्टम्स अँड स्क्रीन्स आर रेडी, सिटींग अरेंजमेंट्स आर रेडी, टोटली रिनोवेटेड. म्हणजे सादारण 40 कोटीच्या वयर खर्च करून आमी हो जो कॉम्प्लेक्स आसा आयनॉक्स जे ऑडिटोरियम्स आसात ते रेडी केल्ले आसात. ताचें इनॉग्रेशनय इफ्फीच्या पयलीं मोठ्या प्रमाणान जातलें बरे तरेन आनी गोंयान भितर एक बरी वेवस्था अँड इट इज रेटेड दॅट दीस पर्टिक्युलर आयनॉक्स वूड बी ऑफ थर्ड इन दी कंट्री. म्हणजे तांचें रँकींग जे आसतलें तें 3rd रँकींग आसतलें. इतक्यो फॅसिलिटीज सुविधा कम्फर्ट्स ह्या हातूंत भितर आसतले. फॉरेन डेलिगेट्स येणार आहेत की यावेळी कसं असणार फॉरेन डेलिगेट्स? आता फॉरेन डेलिगेट्स म्हटल्यानंतर दिस इज अ पार्ट ऑफ आमचे हें आसा आनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टींग अजून पर्यंत आमचे कडेन लिस्टींग आयलें ना. म्हणजे ताजे नंतरच कळटलें फॉरेन डेलिगेट. कारण इंटरनॅशनल फ्लायट्स आनी बुकिंग्स जे आसात
ती अजूनपर्यंत आमकां वी डू नॉट नो वॉट इज देअर पार्टिसिपेशन. वी हॅव आस्क फॉर द लिस्ट ऑफ ऑल फॉरेन डेलिगेट्स. दे लूक आफ्टर ऑल दी फिल्म्स, इंटरनॅशनल फिल्म्स, इंडियन पॅनोरमा आणि बाकीच्यो सगळे गजाली आसात. That is taken care by Ministry of Information and Broadcasting. So because of the COVID situations, people are not confirming that whether they will be participating online or they will be physically make their presence here and participate in all the activities. आता 1300 पैकी किती फॉरेन डेलिगेट्स आहेत, काही नोंदणी झाली आहे त्याच्यात? Most of them are Indian delegates so far. सर आयनॉक्स तुम्ही जे रिनोवेट झाला म्हटला हाय क्लास कॉम्फर्ट आणि आसा मला सकाळी इसी जातो की जे पिक्चरां थंय रिलीज जातले तेजे टिकेट्स रेट कशे आसतलो तेजेर कितें कंट्रोल आसतलो काय कितें? आणि नेमकं अपग्रेडेशन काय झालं, म्हणजे आता नवीन सुविधा काय निर्माण झाल्यात? म्हणजे नवीन सुविधा एक्सेप्ट the civil structure, everything is changed. I mean everything, almost all. Sitting like capacity screen, वाढली. projection, sitting capacity तेवढीच मेंटेन केलेली आहे. Sitting capacity would be म्हणजे but the comforts, if you look at it, they are of high class. Because we had initially, before I could join ESG as vice chairman, the earlier committee had planned to renovate it, and they had estimated the cost of 20 crores odd, and they were about to place the tender. But when I joined, I discussed this matter with the chief executive officer of ESG, and I said it would be very difficult for a government to do it, and it will get prolonged. And we wanted to do it within the stipulated time with the proper schedule. So we discussed this, and we thought that we will enter into 15 years contract with any of the company who will bid highest and who would give more rent. तांचे प्रमाणे जो हायेस्ट बिडर आमकां रेंट दितलो ताजे कडेन दिवपाचें, आनी रिनोवेशन पार्ट वी वील लीव इट टू देम. वी वील गिव दी स्पेसिफिकेशन्स. सो वेन वी हॅड गिवन देम दी स्पेसिफिकेशन्स इट वॉज मोर देन 20 crores. And this is the way we have saved governments a lot of money, and it got executed within a short span of time. They started when they were awarded the tender, it was a pandemic situation, and because of that, though it was delayed, that is compensated, and they had put a lot of extra manpower, and they could get it completed within by 31st of December or another 4-5 days. That means I am expecting at least before 5th of December everything should be ready, and they should hand it over to us. उद्घाटनाला कोण सेलिब्रिटी देण्याची काय शक्यता आहे? कोणाच्या नावाची चर्चा किंवा कोणाशी संपर्क झाला? नाही, अजून संपर्क हा पार्ट आहे तो आपला मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग. दे हॅव नॉट इंटिमेट. त्यांनी अजून आपल्याला काही कळवलेलं नाही की त्यांचे अनेक जे सेलिब्रिटीज आहेत त्यांच्याकडे बोलणी चाललेली आहेत, परंतु कोविड सिच्युएशनामुळे जरा मागे पुढे होत असल्यामुळे आपण पण त्यांना अजून काही त्यांचा हे म्हणजे एक्झॅक्टली वी डू नॉट गेट द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट. मेन डेकोचो कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक गेला कितें? मेन डेकोर आय डू नॉट नो ऑल दी टेंडर्स वेअर whom it is allowed, बिकॉज हे जे टेंडर्स असतात ते आमचे नॅशनल लेवलाच्या पेपरांचेर सगळ्यांचेर एडवर्टायज जाता, अँड ऑल दी एजन्सीज अक्रॉस दी कंट्री दे पार्टिसिपेट इन. बट दिस इयर मेन डेकोर अँड स्ट्रीट डेकोर, fortunately the Goans have claimed it, and they were found the best and they were found the lowest. It's because of that both the quality of their presentation as well as the pricing, both the factors taken together, and both the contractors, both the agencies are fortunately Goan. स्थानिक चित्रपटांना काय प्राधान्य दिलं यावेळी? कुठले स्थानिक चित्रपट असणार? स्थानिक चित्रपटांना आपलं गोवन सेक्शन म्हणून आहे, त्याच्यामध्ये आपण करतोय. आणि आणखीन आपल्याकडे आलेली फिल्म आपण इंडियन पॅनोरमासाठी सुद्धा पाठवून देतोय. त्याच्यातनं जर त्यांचा नंबर निघाला, कारण त्यांचं जर फिल्म जर चांगलं असेल तर कदाचित तिथं पण त्यांचं अकोमोडेशन होऊ शकतं. सध्या अशा किती चित्रपटांचं आय डू नॉट नो द एक्झॅक्टली. अजून आपण या 1-2 दिवसात आपले गोवन सेक्शनसाठी अजून एंट्रीज मागवलेल्या नाही.
1-2 दिवसात त्या एंट्रीज पण येणार आहेत. त्याच्यानंतर आपलं चित्र स्पष्ट होणार आहे. सर अजून एक आयनॉक्स रिनोवेट झाला म्हणतात म्हणजे त्याची तिकेट्स रेट्स जे असतात त्याच्यावर किती कंट्रोल असतं See, it is a commercial activity, and I'm very sure it would be a reasonable. You will ask me after so much of investment, over a 40 crores of investment. Naturally, the tickets will go high, but I don't think the way we project it, why they have done it, it is linked with International Film Festival. Besides some commercial viability, they have gone about that so that they get and it is added to their profile. So maybe because of that, it is not necessarily that the tickets should go proportionately high. To some extent, the tickets will go high. But so far, we have not made any contract with them saying that you have a capping on tickets. But if they raise the ticket, then naturally they will not be able to sustain and they will not get the seating capacity as they wish. So it is a business, and business has to be, affordable for the public. So they will find out the way. इनॉग्रल सेक्शन खंय जातलें इनॉग्रल खंय जातलें कला Inaugural session initially, as of today, I would say it is recommended, or the Directorate of Film Festival and Ministry of Information and Broadcasting, they have said as Ravindra अपना Kala Academy. सिटिंग अरेंजमेंट कशें आसतलें तुमचें? Sitting arrangement with proper distancing as per the norms of MHA guidelines and health. वोकल फॉर लोकल म्हणटा पळय तेन्ना हेचे अरेंजमेंट बा केलेलो आतां कॉन्ट्रॅक्ट बा कोणाक दिलेलो टेंडर बा लोकल्सांक दिलेलो आसा. आता फॉर्च्युनेटली आमकां हांवें आतांच आन्सर केल्लो आसा. वी बाय रूल वी हॅव टू पब्लीश this advertisement and tenders on national papers, and naturally the national level or the across the country, all those agencies who are eligible for those, they quote. And this year too we got about 5-6 companies who have quoted for main decor. There were another 5-6 companies who had quoted for a street decor. But fortunately this year quality and the pricing of the Goan agencies were found low and quality is good. It's because of that both these tenders have gone to Goan कोणाक मेळ्ळो agencies. कोणाक मेळ्ळो नांव कितें? I have no idea, but those are Goan. That is what. सेंटर कडून किती पैसे When you talk about virtual and all movies, तुम्ही आता कशें पळयतले? It is online, what it is? See, virtual in a sense, the screening would be done here, and we expect the juries to come internationally to evaluate and for the competition. But if the juries, so far they have not confirmed, we have been asking DFF, Ministry of Information and Broadcasting, but so far the juries have not confirmed. That is what I learned from this. If they don't come, then some arrangements will be done by Ministry of Information and Broadcasting, and they will judge the films. डेलिगेट सेंटर कडनं किती फंड मिळणार आहे आणि किती त्याने सांगितलंय किती निधी देणार आहे सेंटर कडून? See, there are certain responsibilities which the Goa, as per our contract with the Information and Broadcasting Ministry, we have certain things to supposed to be done by Goa government, and some of the things which are supposed to be done by the DFF, Directorate of Film Festival. As far as the accommodation or hospitality, travel, and the hotel bookings, air ticketing, the local level city decor, then main decor, and local what do you call that, children park, art park, all these things which are required for the state of Goa are supposed to be done by the Goa government. यावेळीचं Opening and closing ceremony is a part of central government, that is DFF. At the same time, organizing the films, inviting the films and selection of those films, and there are the mementos and all these expenses are borne by Directorate of Film Festival. But if you are talking about invitation, hotel stay, transport, everything, then virtual कितें उरलें? What is virtual and what is
reality then? See, we are talking about international as well as domestic. Domestic, when I say, it is not just Goan, but national level. So national level arrivals and their accommodation is to the arrangements have to be made. So that cost, we will be reducing if the international guests, if they don't come, we will. It would be a very, cost cutting factors for us because those So international चोड येवचेना पूण डोमेस्टीक आसतले. domestic असतले. So कितले आसूंक शकता सगळे म्हाका? No, so far Guests we have असतले not तुमचे? received the Roughly list. कितले This is a असतले? part which is handled by Ministry of Information and Broadcasting. So when they give us a list, right now, the Ministry of Information and Broadcasting has asked us to book 1,400 room nights. That cost is again what was there last year. Sir, So 1400 room nights जाल्यार what is virtual? it is just a budgeted thing. At the last moment, see, these things were done 2 months prior to this, and we were expecting that Goa would go very minimal or zero COVID. So in this situation, if we don't make arrangement and budget for that, then at the last moment it is not possible. Because of that, maybe the central government had asked us to organize and arrange and book 1,400 room nights. No, but if you book 1400 room nights, you have to pay well in advance. No, You no. will bear the cost then. We have the contracts. We always say that all those which are required, we have to give them the list just before 15 days. If not used, then we have made this arrangement. So if It is not that 2 months before we will book it and we got to pay it. So if roughly not 1400, at least 1000 guests would have come. I hope so, because national level people love to come to Goa. All the star cast, all the guests, and all the film fraternity, they would love to come to Goa because Goa is lowering now the COVID situation also. So how यावेळी about कोविडमुळे मर्यादित स्वरूपाचा इफ्फी होणार आहे. मग त्याचं बजेट काही कमी झालंय का? आणि बजेट कमी झालं तर सेंटरचा वाटा किती आपलं असणार? बजेट आता आम्ही केलेल्याप्रमाणे 12 कोटीपर्यंत जात होतं. गेल्या वर्षी ते 19 कोटी होतं. या वर्षी आपण आपल्या या सगळ्या खर्चानुसार 12 कोटीपर्यंत आणलेलं. वी आर ट्राईंग स्टील टू रिड्यूस इट विदिन 10 crores. So this is what we are projecting, because the open air screening which was proposed earlier, so some of our members felt that it will pull the crowd, and we do not want any wrong things to happen because of COVID. स्ट्रीट टॅक्सवर तुम्ही जो म्हटला पळय कोविडाचो नवीन कोविडाचो वयल्लो आसा युकेन तो इफेक्ट करतलो कसो दिसता इंटरनॅशनल गेस्टांक? No, I didn't get you. न्याव कोविडाचो व्हेरियंट येयला. आर यू अवेअर अबाउट इट? आतां युकेक बा स्वित्झर्लंडाक बा सगळ्याक they have sealed their borders, Yeah. even flights, air and all. Are you aware about it, and how would you take care of that? See, they themselves have to take care. When they book there, they will see that whatever arrangements that the Goa need to do it, we will do from our end. Okay. Because from their government, if they are not allowed to travel, it is their responsibility. Sir, has प्रतिनिधींसाठी काही एसओपी असणार आहे का? वेगळी एसओपी केलेली आहे का? प्रतिनिधी जे सहभागी होणार आहेत प्रत्यक्ष त्याच्यासाठी वेगळी एसओपी? आपल्याला या सगळ्या गोष्टी करताना जी खर्चाची मर्यादा करावीच लागते. परंतु यावेळी कोविडमुळे अनेक गोष्टी आपल्या हाताबाहेर जात आहेत. जो ह्युमन रिसोर्स लागेल आपल्याला, तो खूप मोठ्या प्रमाणे लागेल. म्हणजे आपण जो खर्च ह्युमन रिसोर्सवर आधी करायचो, आता या कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला सॅनिटायझर हे ते म्हणजे क्युईंग सिस्टम याच्यासाठी आपल्याला मॅनपॉवर जास्ती लागेल. त्यामुळे कदाचित आपल्याला हा खर्च आपोआप वाढतोय. सुभाष बाब, गोंयकारांक पिक्चरां पळोवपाक जाय जाल्यार कशें वर्च्युअल म्हणटा पळय तेन्ना तांकां पळोवपाक मेळटली वो कितें आसतलें? गोंयकारांनी डेलिगेट्स जावन थंय वचचें पडटलें. सो नॉर्मल प्रोसिजर कितें आहा? नॉर्मल प्रोसिजर आमचे ई टिकेटींग आसतलें, सगळें आहा. ऑनलायन सगळें आसतलें. डेलिगेट जावपाचें. डेलिगेटाचेर आतां रिस्ट्रिक्शन 2500 आसा. ते जर फूल जालें जर जायत जाल्यार आनी हांगा कोविडाचें सिच्युएशन तितलें वर्स ना जाल्यार वी मायट इन्क्रीज दी कॅपिंग. सो परमिशन ऑफ सिटींग अरेंजमेंट लेस केलेलो आहा हे फावट? ना सिटींग अरेंजमेंट लेस केल्लोच आसा. सिटींग अरेंजमेंट जे आमी भायली थिएटरां घेताले पर्वरीची ती लेस केल्ली आसात. बट रायट नाव वी हॅव अ सिटींग कॅपेसिटी ऑफ
1250 पण सोशल डिस्टन्सिंग बाय काय सगळे सोशल डिस्टन्सिंग बी काढून 50% सर डेलिगेट वेन 50%चेर हाडलेले आसा सर केन्ना डेलिगेट स्टार्ट जाता डेलिगेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जाल्लें आसा सो फार वी हॅव रिसिव्ड 1300 डेलिगेट्स रजिस्टर्ड मिडिया रजिस्ट्रेशन केन्ना स्टार्ट जातलें कितें media registration also we have curtailed everything 50% to what was budgeted last year. सो कोविडाचो इफेक्ट कांय तितलो दिसना तुमकां कोविडाचो इफेक्ट आसा म्हणून all these arrangements are made. What I am explaining last 15 minutes is the same thing. Because of COVID, all these problems have arisen and we are trying to tackle all these situations. That is what I am explaining 15 minutes. ओके थँक्यू Thank you.